Kubli pi baro kani kete ke dotar she MEGHALAYA bagi pnya subhai pi baro sha ketup kubom ta ke janmien. Shoban paish ki kubor pepnya ipet shwai ke mat bukong san. Ya shembenta de ki hajar mut ki brio ha ke jingle aniam be den klam ban burom mi ki minsim jong ki longshwa manchwa. The Jurip ke Central Empowered Committee alor ki kampen julor Mariang Rivoy District. But yok MEGHALAYA ya ke jingjap kum karana ringkat kita kema ha ka Limpung National Arm Wrestling Championship. Ki kubor ki babnya. Ka jingle niam be den klam kala pois ka bekut menta kesngi has im atnar ha ka bada ki hajar ngut ki brio kilasa ki jingle niam bekerpang ka bakin mau purom ki mensim ju ki longshwa manchwa pat pan rakhiru ya ka jinge teli ha ka jinget ka kolshor ya ka ni kesngi lasdang da ka jingle burom ya ka kursu kupo bai ki nong shong shnong beding kong hajuai ka bla pen but pat da ka chok tendai ka jingle niam kurku ka bala le hayong langdo ha ka por shiteng sngi Lapan long ke jingyat pat ba ka behe ke bala lam do pator bu daloi bandrung syaat na ringkat lang bat ki rot ke blasna pen wandor haki rukom ke bepin pau ke jin klan ke im lang saalang bat ki jing hikai pateng ha ke jing le ni menta usnem lawan benishim benta di usimbut menteri rang ba ke jelau ba sniaw balang dhar UMP Karya Jasabha iba WR Karluki kidukot ke kabinet di Dr. Amprin Lingdo bat iba kermen shila kumjuru MLA ke juai uba wailat miki shila ki MDC jong ke JHDC nalor kiwei. Kajing kublai bani kelam ku kerpangi bi kon yang gerai kira do tiak do dem berangkat wa kapol wa penyu wa garong wa garu wa chat wa ten. Pensengau kemen ngi ikno yalam yo bi wa yo mo muling bi kenyem gu pir do hikai gelong chwag man chwa kawi wa sngau serong du au yu sngau mi to mom celebrate wi khori nyam tre oloro ki khoni ngi other denomination em lang wi ke to I culture jo practice ha state ko maya ga yongi kubai chibon ya waro ki ja nyam gu em lang ni gasi this is the symbol of unity we are one. Hadin ke jing ujor kabla ujor unong shong shnong ke asam ujitul deka ke bedai bat ke jing penjulor ya ke mariang kabla wanra ke jing shlei Guwahati ka ying bishar Supreme Court kala thungi ke Central Empowered Committee kabla penlong ya ke jing le jurip ke babnya hakiling ke jaka ke badan Rivoy District ha ke khatwei tarik unaitung kani ke committee kala let sha ke jaka kentup ru sha USTM bat shiki karkhana tiliat mau ki badan hajan bantokit Deputy Commissioner Rivoy Abilash Barunwal ulai thu bakabor penya district hadian beklayo jingtip na katanat cloud jong kejela kila penbiang yi ki magister bat ki pulit bat pentikna bakani ke jingwan jurip kanya bet klem kanu ke jing sha penthut. His claim is that this deforestation is leading to floods in Guwahati, as a result of which some committee has been, a Central Empowered Committee has been constituted by Supreme Court, and on 11th, that Central Empowered Committee undertook its field inspection in the killing area as well as, USTM and some of the mining areas. We received information from the Forest Department. Since this matter of deforestation or the alleged earth cutting, etc., they fall in the domain of Forest Department. So the Central Empowered Committee coordinated with the Forest Department. We received information from them regarding this visit. So that's why we have deputed one magistrate and made some law and order arrangements. Kajing nang kiyo rukom penher state ye ki thuk bat kajing le stan ha kasurok National Highway 6 kelawan ra ke jing bom sngan kham tame kisngi ublei hindin kisngi pulit kanong po kelapan long ke jing talasi hasil inter jong kasurok bat ya bun gut ki khna samlai ke kelapan don kam kasurok kum kajaka le stan wada pedeng ki jing maham babun sin bat ke jing ye le ban bo ye ki jing perking kani ke jing le kadang yai ne kabla wan lamru ye bun ki jing ja accident Kawai ke arsyaka kemudian your registration number ML not san ke lai ar pranot kala nak kadaw ke jeng pener set palat kebla penlong nong nya bat unong syong nadien bat men saujur
Kibor penyat kila kentu ki nongnya ki bidang samlaban kiar nakum kini ki jinglek stan ha ki surok padba. Da ka maham ru ban bu ki kendon ki bakam perking bat ki jing pensaja ki bating ban wan ra ya ka jing sngan ki nong lek nong wan. Pasak sot selong anong kondong ha ne gari kasi jungi sel bha na do menta pek bhai di kun fi banyak ka bai rem matit bai rem wa tan punya show strok national 6 ngasusi man pau khwat jung fi da ka buram ngagar pa di fi ba pimdai banailat ha kasi sondel le bakin mi sabar bakin mi belai cha strok song bha shim ya chobi ka bai jung kun fi bori ya nang man nam don kanono jing ya si ngak kapat ipi kita to simkia yang pun bak melat nau jing jam susi melat nau jing aksen Ka Ripoi district kadang ya piteng bensaki ki jingja accident pakaka ha kasurok National Highway 6 haba kawe ka jingja accident kalaja ne kasi ka por khanda bi jimin step kawe ka kali Mahindra Bolero ka registration number AS0 EHR not Sun R Keblakit ia kawai kariu kentai, kelakela hajan sok bhala ke bahap apa ke umsning police station. Kibriu ke belai i kelakam bakatei ke kali kelak penher state haduk bakamla te lakam show. Pelak suba bakadei na ke jing sok kau yang. Kipulit ke umsning kelapoi marmar sya ketika jaka, bat kelak penkit ia ketika kali sya police station ban pelong ke jing tokin. Berdaya tetap saya kering lalai. Kita pihak kawan sudah klik. Ki jing draw ya ki mural ha ki surok jong ka shlong ha ka ba ki jing draw mural jong ki pat ba ki kelalong ki dak kishin ki baklan jong ka jing itu ka kol shore ba ka jing dai ka imlang salang layalam dei deputy commissioner jong ki east KHASI hills kong RM kurba kum ka jing sedang ya ka root and rhythm mural hajan ko office jong DC da ka jing rakhi ba itanat ya ka pateng jat ben rio bat ka mensi metrelang Hayodo lapen i ke jing pen idur ya ke jing imba man la kasngi bat ki kanatang. Ke jing shna ki kana shapang ke dustur. Kini ki jing draw mural haringkat bat ki jan balashna de ki kti. Ke pen pau ke jing long jong ke nong ba. Ban pen keladur ya ki jaka pat ba. Ki jaka ba im jong ke history. Ke jing sarong bat ki jing pen wandur keri. Painter here, like the artists which this company has involved are local artists. So yes, as you say, like local artists are being engaged, and it's encouraging to see that side by side we're beautifying the city, and also we're seeing like our local artists are being recognized, right? And our wall was painted by Mario Matau, so he is one of the leading artists right now. So he has done this wall for us. These are a few things, they are changes to signify, and it looks good also for the office. It kind of, some may call it a park. Somebody says it looks like a zoo or something, but it's okay. It's, the opinion doesn't matter, but the significance is more important for us. Menteri Ketnat ki Kambari ke India Dr. S. Jaishankar laikan do your Vice President ke China Han Zeng ne ke sngi ban banjur halor ke jingdan kam ban pinne ya ke jing dei hapren ke India but China kham tam hapren ke jing kiu ke jing kan at ki ri ke perthei u Dr. Jaishankar u la ong ba ke ni ke jing te klanang kham klan na do ke jing kendo jong Modi Xi Jinping mention snem hakazan but ulapan pau ya ke jing kermen ban nangla ban kam pen bhashu shu ya ke jing ya dei ling ba ke jing ya kren Ulap pediang sobha ke jing penlong biang ya ke Kailash Mansarovar Yatra. Ba ulak kular ban kershan ke jing alam jok ke China ke Shanghai Cooperation Organization.
Menteri ulai kenduru ia Secretary General ka SCO Unurlan Yermek Babev banekran halor ki kampen bha ka kinhon hashwa ka jengalang jong ki Menteri Kambari hataizing la shaik sngi. Kari India kala rakhe ke jingdap Arsnem nadu ke jepmi ia Chandrayaan 3 kabalong umau jam jong ke jingya lenti jong kari sha hau haka khat sau terik unai tung 8,000 arpulai u LVM 3 M4 rocket jong ke ISRO ulale cho orbit da ke jingtmu ban piniang hajan jong benai ke jingjob ke bompat juyo menuru haka arpulai terik unai lar 8,000 arpulai Kari India kelalong kari ke banding kong du ban job haga jing persang ban hiar haki benta basyathi jong benai bat kari ke basau ban yuk kejat hau benai. U Chandrayaan 3 u badon yo u propulsion module u lander bat u rover blashnahi ki penpau ke jing kio ke jing start technology hakari ye ki ban pendot kamru na ke benta ki weide ke jing lech hau. Ka kinhun na MEGHALAYA kelapani ke jingi lekai ke baklan bor ha ke National Arm Wrestling Championship ke belapan long na ka apu pratrik unai wiang hadu ka artrik ubnai naitung 8,000 arpasan hatisu Kerala ha ke baglayo kursan pu artli kita kema kini kisan pu arngut kilami kmat na ke MEGHALAYA Arm Wrestling Association ha ke baladon arpu arngut ki kintai bat ki weipat ki para be lekai lang ki blai kop ha ki kedan beper Kini ke kinhun kalayo kur arpu santeli kita kemaksiar, kat santeli kita kemarupa, bat kat arteli kita kemarnong, kat baki weipat ki para bayakop kalayo ra kat sautli kita kemaksiar, laiteli kita kemarupa, bat kewei kita kemarnong. Untuk belang bagi referees, team official, long sat penyungut bro besi mentapat di long sat po armut ki bawandra jingjop ki dele po armut but ki medal spot ki long khasan teli gold khasan teli silver but khat artli ki bronze ketai arpo armut matam di kisendang Mentang ni peke jenglong jaman kasum neng hatura. Kajing kriat kalong 4 degree Celsius, bagi jing shit kalong 4 degree Celsius, kajing sengam kau hau kalong prapona kasispa, kajing hap slap kalong kat millimeter. Haba pai pat chalong ba shalong, kajing kriat kalong kat kanai degree Celsius, bagi jing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong hinyo pun rio na kasispa, kajing hap slap kalong kandai millimeter. Kat bahaju waipat, kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bagi jing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong prapuan na kasispa, kajing hap slap kalong millimeter. Kelak bandon kajing hap slap ke malu-malam, kajing tiada pertat haki bebun ke jaka hatura shalom berjuai. Syuan poi sebukut jam tuk kubor yang pek sesi ini kimat berkongsan. Yashin bentari ki hajar gut ki brio ke jing lek niam bedin klam ban burom ki mensiam jo ki longshwa manchwa. Let jurip ke Central Empowered Committee halor ki kampen julor Mariang Haruboy District. But yo ke MEGHALAYA ya ke jingjop kum ka runner up ringkat kita kema ha ke Limpung National Arm Wrestling Championship. Di perlok tu lapoi sebukut jang tuk kubor jing mata ke janmiet hadu bindi syam yang berpilih syaik sengi kublai pi baro. Chinese Vice President says normalization of ties can produce mutually beneficial outcomes.